Shubor nakaslem jong Nausan Hima. Officer bala syong tad nakakam ko Superintendent jong Tanad Enforcement Khasi Hills Autonomous District Council uba Poland so po ula pla bah kapor udang khna ula syajit kumunong yelam igi kenhun jugi khna hagaji seng samla jong kabalang Presbyterian Sakwang Southwest Khasi Hills panong gum kinong be igi so haba ki wan bandung chayung mani uba Poland play thu haba ula long kum captain house nam khat khandai spa handru pu pra haringkat ka kenhun jong la yang bet ajing khang bandung Sayang mani ban bom mi gikso buwan penwet apa penong jing seng. Ulai thu bahagi puar menchua habaki para banget kiwan sayang mani gikso gi buat bet nadien ban rung lang sayang mani. Ndai masupoi hajing khang habaki labat daki dieng ki bom bet na singka hadu bakim lot su ban rung sapoi yang mani. Shu labatai baka jingbu ya ka kenhun bek so ga de namar kini gikso ki bawan buat ya ki try ki rung hapo krum yang mani ki balaya dat parak so ka bala penwet ya ki basyong po yang mani habadang yat ki jing seng. Ubak Poland ulaya tu bahadian bola tibet bah bani lekai football ulayo bani lekai na KHEDC hak inter office bad yo kam sendan haus nam kat khandai spa prapuar bad syong that na kam hak KHEDC haus nam arhajar kat nyo Une bad syong kam ina Buya nai. Baxter wanyang Oh, Baxter wanyang. Peng abu sai na kadur kum ngijing kan mau Jangan mau. Lim tok kerteng lang na. Baxter wanyang. Baxter wanyang MBC. MC Tok lang rin. Nanta gini gitu ne Hadilhi Bawaljan Simli Secretary Manga Superintendent Enforcement Iba Riful Wanyang Joint Secretary Nah gini kidur yang ki wepat ki rong ba Ibe kit kam apa chong batau Bat ki babun na kita gini gila ya Kini kina kit kam yang kari khan yang dok skwang Kubleshibun ba Polanding sopo. Thank you. Ti ngi sotanat banyak lu bat pi menta hang ha yeng sa chung pi. Correct. Ti ngi kwa banyak lu bat pi nomor pi way officer. Lo chong thai apo ka Khasi Hills Autonomous District Council jong ni. Khasi Hills jong ni Shalong. Ti pi la banyak thule mengi nadu menno pi chong thai bat senam ko no pi rong bantre hang ni apo office district council. Kubleshibun na yang media jong nong sign kajing kendo jong abat pi la kam slemba na do office machwa kam tam hang ni singi ni kendo bang kum prolog te kam dei ka popularity jong abang ni tu ai hagi bru lene kam tam ya kaying kasem lene ka kur ka jaj sofa rei ka journey ke jong a kalantia jong a kajing dei kum officer bang tres council Te shwa pangan lech ka point katu kat nei ki kerja information ska itu ifi kelong ba ka lifestyle ne ka journey jong ana do ban khana kila man samarki ki perlok ban yo sneu ye kane ka khana ka jonga ha khat khana spa kat kum ka jing certificate bang ayo kelong khat khana spa san pukundai ka si kha te ar santarik benai pecipau mentah benai terkena sepasan bukunai I bebuham ai singkha yang ana mahram korman high school dah kata kepor kenai ke mahram dah kata kepor tiak la record ye ki ya ka biography jonga ka haji dei ka lek wan ngali school hi senong Sekwang Presbyterian LP School nang ta ngali school po San Balang M School Jekram nang ta po Mahram High School nang ta last day po Shillong menang nang kena rit ngakan mau manglathok history atau ka biography jonga kena sepak lu pura kajeng sang semla kajeng sang kena po Balang Presbyterian Sekwang kilajit yang ngau supaya bekso Habang supaya bekseu mot hatu kepor gemot kat bawan jeng sang mut kikseu na yang gibuat bahi mene. De ki kikseu ki adat yang mene kat nang itu khana nang duai nang rawai kikseu ki adat hai pukrum. De kepenlang ya ka balang banbu yo supaya bekseu. Te ngalolong kapten bekseu tu kepor. Kan mot. Te ngidon ki nang yarap jong aru te nga ngile pengkrab do ding.
apa hijing khang ni mana tang siwan but seng gikseu juno ai bai ha na sangkai bai te na do tak por gikseu duna ban wan hijing mana te number 1 hadin tu le school haji kram ngalong kapten yang ka school san balang ibe school hadin tu poi ha po mokrwat te lalu khat khnai spa nyo fusau ngalapoi sepolo mana lakai ka seproto Mukherjee lakai football nalta tu ter adon hapo Shillong ya lakai seburom sibun ban kan mau yu Dennis Longkhoi wanra yang ana mokorwat sa Shillong mani lakai te ngalai lakai nangkong napo ka SSB ka office Sarkar India kadon nepo Soflong inter office nang tu ngapoi no ka Western Border ngapoi Semelim bat na kejila kai bebun balang hapo state hing la Simentalut nadok Crow Hills adu Janti Hills north east south west la Simentalut dena takadok penlong ki bebun ki perlok ki balaya kerta kat ngala si wadang mening kesniu sau terik nganai kenu iwe urang ba apo sinot komplek wang ba pi kerteng kumno tu ngalong itu ba pi ngaklat kerteng ngadai polan oh pidei player Western Border ngahot te wang te ngakan mau hati kepor kajing ila kai yang gino Shillong apo polo lada jin badon no kai football kumbalong hang ni kepor la se ki player yang game kali hati kepor le top form la yang cup ki player world cup tang naga dalade lede dadin ketu de ka inter office tu por klain ba te ki bun ki office kilawan khot yang naga Nehu MSB dan AG dari ngapoi no Ports Council nangkong la tre chopo SSB natang apoi for farm riknyang yang kormen nama kelia natang apoi na Ports Council kum SI kat khandai spa propu R de kat khandai spa propu R ane ang tu slam tu kat khandai spa au Ar Hajarsan ayo promotion no promotion inspektor Ar Khandai ngapoi sepernan habang labat kum sepernan nang tu Shobin poi hata kam sebenarnya ngikok banyak kertin lihat yang kerteng jong pi nama ki ai kerteng Poland oh kawai kari Poland tibeli pi ai kerteng Poland pat ya pi to khuloi sibane ngalanga sa email jong ari besanti kemi oh ta santi kemi ipa de ide jas imyong na kursi haram manta ide nong khi ba bet babyang ma hatu ko laban ong baw yang kat bat ki marori hem kene po te galapan kerteng yang Poland ru imat ngantip akan ko duru yo ade na jing sang yo yung u imat yo sngaw surum seneng te kerteng Poland ru kalong par pekuliar ba ka partai te ka penlong imat ka wanra ru ha ka jing perkhat jong am ta kalong ba kalong pekuliar ba ka jing ade ba ka long buri man buri po la ka de hasnong la ka hima la dah ka ne ka jela jungiru ki briu ki itu ba hanre da real bomot kumo imei pai pen kelang pen kelai pen khot keteng abo pulan ngam nang mano hanre jimat ngasu ai ki jero ba kede kerteng ke ba dau ha oh kerteng ke ba dau te kan balik bawan ru ka dau ha ki briu ki itu lo de pi oh itu ba kitip ba te kede kendu bajuru ngadi kendu no amasiru ngadi kendu no ablang ru harum hanang ngadi kenu babe jero kenu pastar kalau kaju hikum ta tengah sewaniro ya kena goi kapang pan kerteng aba pulan tapi om baplak ki koran kum superintendent council right kai ka kam ka bapi philale ha ka boro philong kum superintendent nam ta ka council thank you jimat ki perlok ki jonga ki bele song thai lan ki perlok jonga ki balak khlat ru bateri council ngai kaju ka burom bagi tu belanang lek kilalang lek itu benang don ru kenang don gane ka khana bangan ai mangam ta ka jing ai jing tip jonga sapi kana menang ban kan tha ya ka office nene ban kan tha ya ki officers jonga ki ba dang don menta lane ki ti officers ki bla lek kalong ga jing sengo ka bakrau ngarung kam sengusul khat khnai spa propar hak por bai ba bakstar di CM te imat kala bandai na ka sport kota kemalong hati kepor
ki office baru kita recruit ki players. Tengi ki players ki babit na po Shillong hina polo ki pilot council player babit. Teka inter office tu bunsin mira ikop bunsin ki poi sakmat baik lu syaban kut kat inter office. Te de nang ta mat ka penlong ya ki officer council ban wat di ki players ngapoi hang tu. Mari poi tu kum SI kat kena sepa propuar. Ngampat sutu ngashulong baik u officer ban su senran baik ban assist baik ki officer ang ba jong te hak tu kapor ka council kadang don kata ka iong ka requisition of land by non-tribal te kebubun belang hiki hagi ceka boy hagi ceka kendong bunsin kina kendong jungi ki simram na kini Nepali habagi simram na Nepali hakaram ko bakano kan mentip rai bunsin kina Nepali ki kurup na ki ceka na kadaw ba ni kasi jungi kemla pan phai bisa kelaban long ba ki simno yo kuba hagi thai molos nai ki simno ya skum kuba bat kumta tartar na ki daw bomla ban siwa ki saram ki simna kini ki takhar dah ketika por ka don ka kene ka wi ka subject program na lang ka department kalong kata requisition of land by non-tribals kamot ba ngilik ban detect kalang gi jaka dan em gum ta ki takhar ki ba ki kurup no ki kurup no yo skum ba ki kurup no ya ki jingdon chung em jong ki prakasi jungi dan dadu ta ka por hi ki nei kina molos nai umpowin ki terso ki itu bayangan marba nga khamlong not bantri ngam na dei basalia ngam na dei bating ai te nang tu de la pois nam khat khanai spa profon riu ki para staff yang ke office bat officers ba staff bat barit bat bahe lajit yang presiden yang ke district council employees association dahang tu ni ya kenduk musiang bun bahan marba ke jingkwa yang ki para notary council tek por kolong la kumno kumnoru ada ai promotion di ban ai bek kat kum ka seniority mdei ban chuan ra na rum naneng rai bom la ban kiar ya kata ka jinga dei ka san partai dan ba klam interview ru ki arung bek kum ta kum balong ha gini ki por ha kana no department ru hang tu na pedeng kum SI tu ngala siang ban pilot keleng sodong ya kana ka rikasi ki area ki bahap po jing pej council nadu nang nena po puriang shadu staisha mohoskola William Nagar nanta kini ki thain kini ki jakirot nanta haduk khap dauki tiplot ki snong ki thau ka jing yadai ka khai ka pateng mangi hap po ka trading by non-tribals nang ta hang tu de kat nang ya ka po kadai ka pali jongar ban poi shau pot pangan lej ban sim ko musupranan da ka ba ai khubleru ya ka office ki ba rara yang hak ta ka post de nang kong maria poi hang tu po enforcement katu kan po la transfer na ngas po po tax supplement tax dang tu ngap persang ban ya kenu bun ki hajing adai baka jing kum ka revenue department ke baklan tam ta por council haka personal tax banlum tax mata po ka kamne tang nau dakhar ko siru ban siu ya ka tax kum ka jing kamai te kai ka bami hang tu long ba hak snam arjar khandai ngarung tu ngalap ba ka revenue tax balalum na po personal tax kampalat ya ka laikrul 100% laikrul lak hasisnam hanrei hau arjar khandai maria bat manga tu kum supnan tak ka kiu ka tak hadu prakurur tam te kalong ka jingaro ka bakrau nan liang ka executive committee pangalai aban penkiu hang tu kalong de ka jing stray system jonga kam de banga syong apa office kum supnan haban syang ni ki office haban syang ni ki school haban syang keleng sodong ban detect ye ki office ki bam siu ka tax te nalapoi hang tu haban ya trai kam office ki bun ki dan ki bang dan ki bang bom biang hanre nak label jong ala persang i ban trai kala
nam ta ka jing mentoi ka office kum ki kita ki ka kiu kesan ka jing kiu right sim khajana na ingano right ka jing kiu ka kansan ka tak tu ka debit nai kontraktor hagi por baro ka responsil ka lum tak nai kontraktor ka mod la da kontraktor udon se arfu tali ki truck ki commercial vehicles la penlang be ya katak ka korkom ke ba hajar sistem sistem te henry mare syong manga tu kolong ba din la puli bini ai ki ya ka jing ya lenti ya ki terms condition yang ka tax le kum no ban collect tax le kolong ba ubru batri kontrak unol ma ban siu kaju ka tak rangkat ya ki kali jongo ka kali ka don la ka kamai ubru udon la ka jongo kamai de lada ka kawai kali kan siu halaka jong kedor kum ke taksi ka ban siu mata imat kam laispa tam cisnam de kini ki bosu ki ba lai pu arsit ki ba kum ta ter kat nang he kinang he ka tax de hang tai ka sakiu kon san ka tak dain de mdai tang kataru de ta ko pori ka long ba kumna ban pensuk ki nong ki bru ga wan war kam tam ge wan nang stoin ki ba wan mo korwat ki ba na boy ka ba e ban siutak bagi haban summit di hotel haban summit ki ying gibro de kumno ban is ya kata ban pen state ya kata kolong ha ki aino da ka receipt mari wan buru ki aino receipt ba dalam bar tu receipt ki buru gala ban tre ya kono kam ba de korman da sigidon ki immediate ki ba ki department ki kwa ki tendar la da kala karki palat naliang ka office kala nang ai ya ka receipt ban pen i ba siu katak dia ka chalan de uslaban sim beden asing resi kamdon kono no ka habadon hakalanti ka baik de ki pulit ki ngat lang amah kan ka personal tax pulit wow pulit maximum pulit what lawyer itu fi lawyer ba ko mbri mo diman wa haya ba na kiniki bri jong accuse henry ki light na ka tax de ki ong na ngi pelidar ngi yo ai hari kat kum ke jing lap ke jong lahi bad bobon balang kitip kum tahi ba pelidar udon la ke jong kamai te yende bune ka kamro na leng ke jong lahi ta ke jing ai bo ka office la lech po high court register jong high court ban ong ba baro ki pelidar ki deban siu ka tax te mari belas pang kata ki don ki lawyer sa ki pelok nya ki ong me chuan khura yang ile nor ngimyo ngau phi kamai phi ka bahaya banget nak bebit phi kamai ka bahaya nak pastat piduna te shalak phi kini ki perlok layar ki perlok ki jonga ki badan huru menang te ke jing kamai yang kira ong trai ki di ban siu long no ya ketak kum di ban siu kum ka state bank na lang baru ki di ban kina ki beri ko de ban central chukali phi kini ki central office ki badan hangne ha shillong ki hapsi katak itu ke siu dan ki central office ki siu no chakal kata ki siu kelang ki department joki unit raidon gawan siu na harus konsilro tulung ingat beha office ya jong ka personal tak kini sipai pat kilong no kini sipai ki bubun ki sipai ki de ki bala ki bubun ki la sa ki la dig yang ke TDS tak dises asus ke memut ba ki department for ki la orlipa de ka ki orlipa na department ke department ka sapan poi bai ka tax kan poi bai pi ton te hapo sungsil hapo shlong ki don artali ki bentaban siu tax ka wei ke belech po ka korman ber ka wei ke lech sungsil reki babun kita ki wan sungsil kham suk kham jan pi pe ya ka enforcement ngi hakini ngi tentang haplit khanra mek di dukan berjalan i dan ke porba ki pen ibore piro try kom kitu ki pila ban pen ko ki bakin safe jana kalau bisa fi maradon hang tu ka problem ni naling ka enforcement kam da de ke ban ya ang ba sipai kai ban ang ban ya puli file ban ya puli tai tang ban nang ban tho ban bek ka report ban bek kam trikam hari ka enforcement ni kilong hi ki pulit ban detect bek kam dei ban ong bangin ai license reg long ban check license ha ka por jonga hi long ba ki inspector ki mudon por ki haban merek seba wat usupunan umdon por ban chong po department uha ban yai ban supervise ka yai kumno ka kam kumno te mla ban men hi mat ha ka history sungsil ka de ka por balong CM ba
Ardan bersoimo EM bahaya alat tiplang nang ta mater ki weru ba ka enforcement ka ki orasang ma ngila ban kurup ngila ban sis ngila ban evict immediate ya kana no kam ke ba long illegal ban set up hapo ke area yang ka automat council te kidan gi jeka ke ba ngi haban khang talano iki business la ka de somil la ka de wat ya ka kini ki business premises ki badon po shalong lain nai kran ki ba suk pelat ban detect mar ka don ka ain hang tu bolong ba kumno ban detect kolong bala dalap yu no illegal gi kolong ba don kam banda ong da kemai pat senalap immediate action de ban simbai Ada uklam la umdan ka license umla ban produce license na no document riba dokumen ba yo anar council kau teli ki karkhana ki bal ahya ki company ba phila yo ban khang kana phila yo manta kum ka we na karkhana oding ka he ba samlam hata ka por ngila khang ka we karkhana ka he ba ta din katu kana de banai din la ki shokos ki explain kum nem tai ka lada ka long ka biang kom ya penbiang ha ji ade ka office bergoi te ki simon tracking adin simon tracking tu ka siu ka fine te ki apply license no ki la se adin la yo license ki plino te su kana fi ka wei ga jingjia ka kham seo extreme ja ha usnem 8000 khalai khasao la pha nga ban kuari haji ade bekana ka Maheshwari Private Limited ke ba extract ke ba explore ya uranium sipo porkut wakut kulang area stai ki jeka belum remote ba te hang tu lala banlet yang tu war pedang jing songsir jong ki ka partai ki jing don ki katuk ane ki nang penkelumar klau penkelumar se benang kum kita ki seng nene jangan don jing ting yele yang kat polis na po mokrwat na ki polis na po borsora bat kiu ki jega ngisis ya gawe ka company jang Maheshwari po kulang ka belong cerkai do kata ta ki bolosers ki sis balai ba ki klam yo long kimdon license kimdon license ki shu extract baik yo maki ki ang umde uranium ada kejeng pek ngir ngam de scientist te ki sang balang kim de scientist ki chi ye kejeng charkai jong kejeng drill hapo ti area ko ba charkai do ta ke belong lai spa foot hadu chajar hadu lai hajar foot siapa ramau ti ki sayo tu tiarang tu kisa da kejeng start gi gelek kumnong am tip Rai kumnong ya ban detect ngang tu kolong da ka bang yalong perlok perway driver jong ka Maheshwari budai nama tafla budai porsionang me ya tu in detail kin sipang ye de ne kam kolong ba hadin bigla asai ye kin ki kinja phet ki ba cerkai tu na porkot na wakot na kulang tu da katrok thali skit beti bok ba arli tadi kat nei bok tap katrok ka ba he ban kit becha nomor song po atomic ang tu. Po atomic ang turu, atomic ang turu ngelapan jimbet ban net kuari baru director ang tu. Tadi ada director ang turu tu layo ka jimbet naga sarkar India. Da seliatan ya ka sungsel. De da kebayak ban detect ang tu ngayo ban sis a huge quantity ki materials sis ang tu. Hadin sis ang tu tahap deng steo ngasa set notice manga kalau bang ada ban siu san kurur syaka company ladang mela ban pelai de ngasio pumat hari ini gone kalian kejingnut berkejing sempang hakan dekat kerkom perkat lang ba ka kikot ki bang ya puli lang kat kejing aibor lang ba ka kot ndai dak ketin bang de ben lek umta henry lang ba to ka por ngaptip ka dau ka extremity kumno la pha nga ban lek pelai no tagi sis material te kalong ba sio pangmet ban pek kum ti jingjia la udah pelai utama uto mat wa kira se mla man tip mar ki la cholong me la ina ba chatu
ki sei nang tu na po ram eu ki sei sha madan nang tu ngam tiap ngim la ban ong dei wei dei kendau ne dei tiar ring suba bej baga ki ba mi nam ta po ram eu tu dei bej hi ki benta ki mar po kendau ki baram dor de nang tu de la chulit plait no itu ki mar ki mata tu soram magoi geliang la chusiu no la span pai no tang lai hajar na machuri lai hajar na ka la chu ai sam rakhi gay ai sam rakhi bat pediang na bayam ram te katai kuai galiang kabar ne halang gajing khang dukan hapo iyo ngadang i ni sngi galong ba perlok kibirang challenge ir songsil hak tu kan ni khosroi building hak ni khosroi building mantala long trial ase dai wei kong mar banyam hang tu la detect hang tu gidon kama ar phongot ki non tribal traders ki ba khai hang tu po claim relation hadin la sep shokos notice la sep closure notice hadin time lapse ngilang ngi lamut ban khang no iti kidukan ban sis no ketiar ndai kitu dikhar de ki wan panmap no nars council naga department khamtam naga jingtho sha uem hi hadin la yo approval te ki itu dikhar bro ar phongot ki la siu ka fine bakim dan license de ina hoi kalong bisa baka building ka da bandai jong nor jong no kumbai i kot khobor kalong ka building ka dei jong kong diwar banyang kalok i ba poliong te hata ko porlo manbang nang ya chakmat ban sis ya to ka ban sis itu ki illegal activities jong ki non tribal business ki badon saudong yang to ka nikor soy building ngim sam lakta ni soy building te ba poliong ni defend ni gitu ki non tribal traders ke bandar lasan defend nang ta kalau don gaji ni hajing ni tu ya pani te yang sya atak dala atak tu kalau ki stop jungi kala masau mangar la masau te no thok khobor la masau giru pajba la masau te la historikis la kem mi katuk ane ki beri hang tu tanai sosi long ba hapadeng tiga por nganang don department golong ba kitu ki staff ke jungi bla syak syok syadat ki bala saujur kiyo ka bai dawai medical assistant kat banang don ngah department sai mar syam manga ki miyo syu ba don sosi long don paning ki yap no ro dan ga yap tu ba don ba yap ba telang tangkiu long ki yap long yap ha jing kisam oh kisam ke lakta na do tu syak syok hi da pini i sya jur ta por ba lastam jur salon tem ni ki mau tengah por salon tem mau tu poru lagi jing seluruh jong ahi ngiling ya don ki san poru put ki staff atau kapo ring ya don sodong tiga area jadi misal atak ang tu ngang don atau por ngang sa atak non kti ngang la along ba insya along pat along ba kedia ring am semna dawai uba sap bol ayap yang yap hadi kena senam ba jiak tu jemaat hadin lagum nur saus senam san senam long stom jur ta por ba stom jur mla chun mantre de na manta khli de usudon bun no don hostal bai de liang ka isiru sungu ba te por dang don ma ga bai dawai ber sin ki ai bai ti stop jungi ru to por ki long secure wa ida le serum senang rong ilong idon korek i don ka korek kim da mlong shifting namar ba ka department ka client ring mentang ngam natip kolong kumno ngi si ba hadin la sang thai ngam da i than kata ka ba ka department jungi ka dang le eviction right lene le sis kitiar lene le khang dukan ngan ba issue Malaysia kala ada history ka ba sedang berkebekut hati kepor junga ba kolong kumtu